Ima dosta domaćinstava ovdje. Pa ima, ovdje je bilo, boga mi dosta. 40-50 domaćinstava, sad je već manje. Narod kako izumire, ovo staro, ovo mlado ide. Ali mada se u nas ovi mladi, svi što rade po Sarajevu, Konjicu, svugdje, oni se vraćaju. Vikend kad je, tu je puno. Iznenadio sam da ima 170 krava ovdje. Ima dosta krava. Rijetkost. Dosta narod se bavi. Bilo je i ovaca prije, ali malo su ljudi smanjili, pošto nema ko da radi oko toga. Eto, prije 2 godine mi smo imali po 200 ovaca, mi smo ih morali prodati. Ozbiljno. I prešli smo na krave zato što djeca otišla, nema nam ko u dani, a ne možeš radnika da nađeš. Kako se nalazite za sijenu i to? Pa evo imamo svoje njive. To sve, evo vidiš koliko ovdje ima, ja mislim da nema jedan dulum da se nije pokosio. Ovdje, zemlje. I nigdje nećete naći u ovim selima da se ovako radi kao ovdje kod nas. Stvarno ovo, za pohvalu svaka čast. Stvarno, samo da imamo više, da nas neko može malo podržati. I ovi posticaji i to slabo Boga. Sve sa svojim sredstvima i sa svojim radom smo mi sve ovo stekli. I mašine, i auta, i radi se sve. Znači, prodaš svoje nešto, kupiš. Mašinu, sve. Bez kredita, bez ikakve pomoći, Boga. Evo, dakle, danas ovdje sam u selu Repovci, kod Konjica. Ovo je zaista jedno idealno selo za prošetati, nauživati se, a bogam idealno je ko hoće da radi pa da se bavi poljoprivredom. Ovdje na svakom koraku je živo, neko drži ovce, neko krave, jedni kopaju, drugi siju. Tako da sam ja oduševljen. Evo ovdje s nama je i Mujo koji nas je proveo kroz selo. Ste vi zadovoljni ovim selom? Da li bi mijenjali za neko drugo selo, Repovci? Nikad. Nikad. Prezadovoljan. Zanima me, evo, malo spominjali, ovdje zaista ljudi dosta drže stoke. Je li nam to perspektiva možda? Pa to je nama perspektiva od pamtivijeka ovdje, kako je selo nastalo ovdje nikad još nije to izgubilo zamah. Tako da, evo, ako imate vi prilike u svom selu, držite neku kravu, možda nam u ovim kriznim vremenima baš ona bude spas. Zanima me malo ovdje... Nažalost, evo ja se izvinjavam, nažalost selima se samo okreće onda kad je kriza. Tad pričamo o selu, a uvijek kad nam je dobro i kad to onda nam selo je malo u lošijoj temi. A što se tiče ovdje ovog podneblja, ima li divljih zvijeri dolaze? Pa ima ovdje vidite, ovo je priroda takva kakva jest ovdje. Žive i divlje životinje i pitome i ljudi i sve se tu nekako srodilo skupa. Dolaze li medvjedi? Pa ima još pogotovo ljudima koji drže košnice i ovima koji drže ovce. Imaju uvijek upada i vukova i medvjeda, ali eto, nose se ljudi s tim. Ne kukaju. Vidiš jako čovjek pogledali sebi za kompira. Šta smo rekli, škola i đubre nikad ne mogu izdati. Yes.
ali to je Bogu plakati. Jel? Bježi narod za Njemačku, a što? Pusta sela ostaju, pa šta rade tamo?